Ütüye gününen ubastırıllah ıtık göl neylegen olaqtaqtıra. Tağı Fedot Семенович Аргунов атынан музыкальная школа тыынча 905 агыс сыллааққа ahıllı бұта бұл рингаттан, бұл ринге өрәқ жылыттан сағалан алта филиаллах основной оскола боламыд билеген таттатағы оға искусстватын осколата ден аттанабыд. Ол күрдік алта филиалынан онда биге скола бытынан барыта агыс 162 өренәтчі керек кетігер өренер. Биге бу улуспут тәрелібіте 110 сағын көрсі әлбәқ сетейлердәқ көрсі бүт ол күрдік төһөді ғарақын балығыня аспыдын ехін арас конкурстарға кыттан келлибит бу сотору тағыта Марк Николаевич Жирков атыгар республиканскай профессиональный конкурска кыттамыт әме кыйы көтөрләк келлибит. Онна филиалдар быт бары тас осколага отдельный крыло ыланнар материальной технической базалара наха үчүгейдик үледилер оллар. Биги боллағына бу оскола быт аварийныйга пока киредик. Ол гынан баран эмиеттон тутулла турар, тутуллан бүтүөхтәэх, тас жебит, бүтерин, эреди кытта кетээбит.